Chitariki emerongo ebere na inyo chomotenyo kiando mwancho murigeri megata seni kiandize TV charagira Chinsa Isato chiabo no botuka sentundende na ndengo kuwarigania asenchire wikiro nyare ko bagosanga amona ntunganya reko bagwateka kuruba kete go ikira chinga kibu na echiretera na goro kwa Josephat Amisi goranande sekero gitariga tambe ntunganya reko batokomanya ne amona inganya reko ba kagwateka Namange anareko bagagwateka kurwa chingongo au ime na iskoye county ya Kisii county Nyamira na Boigo ime na iskoye nse ya Kenya selibo elime maragoba ya bono to kwarigano nyareko bagosanga amona intwe omwancho murigeli nganatika ko bango gotebya ngasentunda entangane kegimegeta seni Ndizi TV kubaterana amono mobogani Camel Park niko bono turachi ko bazo koletera emo ase mama igelio yobolemi aya uchakalitkolia ngime county ya Nairobi omusakio itobo mwana Amayia anene kurwa sensemo ya obole Mildred Momanyi no wagete ekambi imeya county ya Nairobi agenda tokoba gutubwatelia amange ngagenda tokoba gwataka kurwa ensemo eyo nyiro mwancho murigeri nga amagiri yo litkolyangyo nigaranya lekoba gako igorwa benenere omurayibwense Daktari William Ruto anyalekoba gako era boigo elitko lia Jumatano azitorachi koba tokonyora obosemi obonge nga agenda tokoba gwataka kurwa sensemo eyo igo konye naye omwancho murigeria ore omuremi anene bwe bimeri ore omuremi bwa chinibo engakibuna eye na ora chikoba konyora obosemia anene kurwa sigeta seni Ndizi TV emaragoba yabone kanye unyale koba kwenekia buna kwanyale koba gogosanga amo online twe Amayia boigo emaragoba yabono mwancho murigeria inyora na bokonyala koba ya sanga gwetera se mitandao ya ito ya Facebook Ndizi TV News Digital na boigo gwetera sensemo ya YouTube Ndizi TV News karibu sana unyale koba kwemanya etoko chaka kurwa ase county ya Nairobi ase amaigelio yobolemi osamorokerero yobolemi anene county ya Nairobi abangeriwe gosariganigwe gochakali tuko liange taseni Ndizi TV kubaterana amono mobogani Camel Park nigo anyale kobaga wikirana ase county eyo ya Nairobi ase kerenga gyo konekia buna kenyere kobage gosemia ayo mwanchua omulemi bwe chitugo na boigo omulemi bwe mimeli nonye naboni go mosakito mangana Amayia Mildred Momanyi nyale kobaga wika somochie omorabu o Nairobi angereko bago tuteli makeiga tu alikero kende turachikoba atokwa yaligere guchakira litko oliangyo omwancho murigeria nigo togochera bene maseyemo kurgaiga asomucho Nairobi asesho enene esho ya agriculture egochigokorwa bene asegosego chigochaka bene kigima aboli tukolia anki asebono amariganyo agendete kigima unorigereti gaiga nigo tori asegetie kyo samariganyo ya agendete gukorekana nabo gekero gendete kurigereri gabu nigo abantu baendete kuyarigania gochakya aseli tukolia mambia mwancho murigeria kinago tebi nigo omobogani Camel Park agendete kubwaterana negeta seni Ndizi TV eligo kebuna emo enechigo gochera maseyamo asura chikora amangana mange igoro yobolemi asura chikora amangana yechiombe tochikora amangana yebimeri gati ebinde binge asura chikora ebinte binge byaliganiri imegaiga asegetie keiga kia Jamhuri grounds imeyo muchi o Nairobi hinchi koletera maseyamo kuchaka buli tukolia ankyo kuikira litukolia Jumatano elinde nkwene keligo sengo tebingana rali agenda tokolekana megaiga nende ngikelikega ne irigo senkia yo murigeria orabe gogo konyara ko korra kurumegaiga goto basogoska tubwati mambinto koletere maseyamo kurgiga asegetie ya Jamhuri grounds imeyo muchi o Nairobi ninche Mildred Momanyi unabakondoka botambe Nechivi chachi ya uomo chakano ekero etimu ya itoingime Ndizi TV kubaterana manombo bogani Camel Park banyara kwa bago ikirane me county ya Nairobi ndolina gosemelenga Mildred Momanyi nogenda tokoba gogo to ariganelia amange anene ngaranyara kwa bago wateka kuchakira litukoliangyo kuruwase omoyega oyo bua maigili yobolemi kuruwase county ya Nairobi tokoska motwe omokonyi bomorayibwense Rigathi Gachagua nigo anyareko baga koenekeria abalemi bekemerie kawa bune serikali ya Kenya kwanza yabekire ebitambukero elyo koenekia buna anene ekemeriki kenyareko bekoleta engeria eisaine gokwana ime county ya Nyeri ase omojega wa Masabo anyareko bago ikirana litikolia lero nigo Gachagua boigo anyareko baga otebanga serikali eyo yabekire muri bugati abo koeneke muna anyareko bage okurusia chimboro
kwa chionsi echochire obagatagati bwa omulemi nabo igo echiro kwenekia buna omulemi onyare kobaga konia ekawa yaye gochia ase chiro nabiga nyare kobaga konyora engeri esaini rinda nyare kobaga kwegereria ase obogima bwaye bwa kila rituko. Pahali tumelemewa kabisa ni kahawa. Na tumelemewa si kwa sababu sisi ni wavivu ama tumeshindwa kufanya kazi. It's because the cartels are too entrenched. Wamejipanga hao makatel. They buy our coffee at a throwaway price and they don't tell us at how much. Then wanaenda kwa wazungu wanauza bei kali, wanakula ile pesa iko pale katikati. Sasa tumeanza mabadiliko. Hao wabunge wametusaidia hivi karibuni, tunaleta sheria bunge. Hiyo sheria itasema kama wewe ni mila huwezi kuwa marketer. Kama wewe ni marketer huwezi kuwa mnunuzi. One thing at a time. One man, one job. Sasa hao makatelo wameshikana. Wanasunguka kila ofisi kwa sababu mimi wameshindwa na mimi. Kulete porojo na propaganda. They are trying to create an artificial crisis. That kwa sababu ya mabadiliko ati watu wamekataa kununua kahawa. Na ni uongo mtupu. Wanataka kutulazimisha tuwauzie. Kwa sababu tumesema KPCU ambaye ni ya wakulima ifufuliwe. Kwa sababu hawa private millers wanakula mheshimiwa mara tatu. One, wanachukua, wanasema 35% ni milk losses and you are not there kuangalia. Number 2, grading. Ile ya AA wanasema ni ile ya chini. Number 3, wanapeana bei baya. Na wakipeleka kahawa Ulaya hawasemi ni grade hii na yote wanauza bei moja. Lakini sisi wanatusumbua. Mimi nimengangana na hii watu na niko tayari. Mimi I want to kuuliza wakulima, mkuwe na subra. This battle is not simple. It is not for the faint-hearted. It is rough. Na kwa hivyo mimi nataka kuuliza watu ya hapa Nyeri na mlima kwa jumla and the rest of Kenya. Hata huko kwa Kinambai tuungane. Tuingie kwa chama. Chingaki echechio omokonyi bw'omurai bwense Gachagua nigo boigo anyara kobaga gukwana sanyara kobaga gukwanira igoro yobomo anene imeyorogongo ruriro rwa Central asanyara kobaga kwenekeria abamenyi be county ya Nyeri na Orogongo orogimo rwa Central buna abarai na boigo abamenyi ba Orogongo nigo bagendete koba bakubwatira rikonekia buna banyara koba bagusira serikali ya Kenya kwanza nigatuguteire are anene chingwana echenyara chiko bwato kwana barai a ko bwatikana no gwatanekana okwanya ko bagokorokana Sorogongo rwa Central seboigo anyare ko bagoteba mbachiko bakwene kiabuna banyare ko bakubwatana bonsi asobwamo sekerenge yo kwene kiabuna chira chamagendro chanyare ko bachigo ikera abamenyi bensemeyo. Our walls are strong. What we have are cosmetic cracks. Our walls have no structural weaknesses. That's the Mount Kenya region. We have a few challenges here and there. People competing to be seen to be ahead. Others wanting to be seen like they are more closer to so and so. Others wanting to be seen to be more educated. Others looking more cleverer. Others they think they are more rich. Others they think they are very smart. But those differences are cosmetic. But the soul of the Mount Kenya people is one. It's one. And the soul is what is most important. The driving force of this region is unity and hard work. Tukusuka motwe gwikira ase constituency ya Shinyaru yego toka ime county ya Kakamega somo prime cabinet minister Musele Mudavadi anyara kobaga kora abarai bande somo yiga abugo changa chibesa gose gusangira chibesa kwanekia buna banyara kobaga konya chikanisa gwetanye 25 ase constituency yo okwana nigo Musele Mudavadi boiganyara kobaga koiranira nande engwana gosengana yo kubaleta amo abarai
ao na boiga bamenyi ba orogongo rwa Western asekerenga gyogo ikerana gose goikeria chira ao chamagendere chenya tokoba chikorirwa amona serikali ya Kenya Kwanza gati abali boiga banyara kwa goikirana somo yego iyo no monogari bwe bunge enene Moses Wetangula na boigo omugaba na bwe county ya Kakamega Fernandez kati ya baraya bande abanyara kwa goikirana asomo yego iyo. Two arms of government. Wewe Muluya, hii fitina yako kila siku ati weta na musalia wenya kukurendi. I cannot go and be speaker. Wacha fitina wewe. Our unity is not an option. Our unity must matter, must count. Tutembee pamoja, tusungumuze lugha moja, tuende direction moja. Siseme tu Luya unity kwa microphone. Sema Luya unity bako kwa vitendo vyako pia. Watu waone kweli wewe una believe katika hii mambo ya Luya unity. Tired with these unity rhetorics. Hamwezi kwa mnaongea mambo ya unity before elections. Mnapigiwa kura mnamaliza mnaongea unity. Tena kura inakuja mnaongea unity. Saa hii watu hawakuli unity. Tunataka vijana wetu wa mkoa Magharibi waingie kwa jeshi, waingie kwa polisi, wamama wapewe mikopo, barabara zetu ziundwe. That is the discussion we want to put across. Chine chingwana chabarai wanyara kwa goikirana somo yego iyo se constituency ya Shinyaru tokoska motwe magega ya anene committee eliye chingwana chabene go chaka chingwana chiaye ase wiki ya gatatu tukoliangio bono nigo abarai anene korwa sensemo ya Kenya Kwanza besokiri na boigo kugikire chingwane cho ase batebire ngati chiri ande onsi ase lichikolia Kenya na boigo kogania chingwane chinyale ko bachigo tigwa limolio kaga gokwana amone chinyumba choboralia nigo omobunge Okiharu Ndindi Nyoro boigo anyara ko baga goteba buna nigo bono chibesa chomo Kenya chigenda tokoba chikotumeka bobe ase bikaranse bibigendrete anene korwa se chinsemo chonsibere elia ekoamerelia serikali ya Azimio na boigo ensemo elia serikali ya Kenya Kwanza. Partisan sijui ya kupeleka wapi, tunasema ipotee. Na kama kuna chai wanakunywa wa serikali, mtu kama anataka chai kwa hiyo maneno, kwa sababu it is not recognized anywhere, even in our budget, mtu anabeba chai yake kutoka nyumbani. Tumesema kama Kenya Kwanza, kama watu wa Nandi, kama watu wa Mount Kenya, kama watu wa Kenya mzima, hakuna hata siku moja tutaitikia serikali ya nusu mkate. Ni issue ya bipartisan. Mimi tu nataka niombe ukiwa na Mheshimiwa Ndindi Nyoro na wabunge wengine hapa. Nataka niombe Bwana Ichung'wa ambaye ni majority leader kule bungeni. Kesho wakienda kuketi chini kwa maneno ya bipartisan talks, agenda number 1 ni kumaliza mkutano. Watu waende nyumbani tufanye maendeleo. Bana sana ne chingwana chabarai imaragobe ya bono ngukoboli na umwanchumo ligirelia anene omo Kenya. Ine no isanegete ne chingwana echichigenderete gati chinsemo chonsi iverensemo ili kwamerelia serikali eyo yazibio na boigo ensemo elia anene eremia serikali ya Kenya Kwanza chingwane chikoba chigoswase wiki ya gatatu bono ne ayebuno mo Kenya okawaida no yana netoko boko chingwane chinyara koba chikogendera bose igobono kwanyara kobo kwigotane chire chigoisaneka amo nechire chinengana toragendera koba tukubwatirilia nene ekera abono egoswa ase wiki ya gatatu lituko liangio togoska motwe magega yebyombe abarai na boigo abantu baraba Kenya koira anene ebirengere byabo ochiase committee yechingwana chiabene gati yabo omo senator Samson Cheregai unyata kwabaga kubatuke ebirengere byaye na goteba anene chinga kichia omurai bwensa bwena tokoba kugamba jinyara kwa bachigosukirwa kurwa se myaka 5 goika ase myaka 5 ne
ebere kulengana na Cheregai nigatebire ase myaka 5 ebere nero erabe emiya kubwatekana na emerobirio ya magendro ose chira cha magendro ya baraiba nyale ko baba kuira asatebire myaka 5 nigere megusukigima ase serikali ya nyale ko bagoswa oborai goikerania chira chiabo engwane yobono nigo ya nyale ko bage gutuguterwa ale na ababwatani ao abanyale ko baba goteba buna chingaki echo chokugamba ase myaka menge nigo chanyalete ko bachigweta na boigo ababolirie nga abakenya banyala ko baba koligere lichikoli na to ko ligwetia buna omurai gwensa nyale ko ba gagosoa Amisi ase emiaka 5. Na hiyo ikiendelea, jamaa mwingine kutoka hapa Rift Valley akili yake ako bado anaishi kwa kasumba ya Moi. Hajui maneno Moi alitufanyia sisi. Moi kasukuma bandu befwe, Moi alisukuma hii watu paka wakafika pale wakamwafanyia kitu. Moi hakuwahi kanyaga hapa paka kufa kwake. Nataka kuambia Cherargei, Senator Cherargei leo, Senator Wanandi, hiyo maneno ya kucheza na term limit ya president, ati ufikirie Ruto atatutawala miaka ingine 14, sahau, haitawezekana. Moi alijaribu hiyo maneno, tukakimbizana na yeye, tukafukuzana na yeye. Bungoma hii is a historical county. Hapa mahali ndio mambo inaanza kabisa kuchemuka, na vile naangalia raia inaanza kuchemuka. Watu wanaumia, wao wanasema Ruto aendelee kuongeza wa extend term limit kutoka miaka 5 ifike 7. Wananchi mnakubali hiyo? Magayo guchakiwa bene kwa constitution yo mwaka wa 2010 nigo yarengete kwa kebona chiserikali chechi county chenyare kwa bachiko chakwa asekerenga yo goikirania amagendro gochia asechi county ao okwana ayolitkolia lero nigo omoseneta Bweligoyo Marakwet mandaganyara kwa bagagoteba buna anene okubwatira nagati ya serikali ne chiserikali chechi county nigo chirengete kwa kia buna magendra yenyare kwa bagagoikirani kwa asechi Semo au imense ya Kenya. We are going to develop a framework for oversight so that county assemblies can perform some functions, and where they feel that the matters have not been addressed and at the critical level, they can send it to the Senate committee so that we can be able to work. What we want to do is eliminate prejudice in the process of oversight so that this thing of are being witch-hunted and so forth. Let's have a framework. Let the county executive know when we visit what is it specifically we are coming to check. And we let them know in advance because there is nothing to hide. We are not on an hunting mission. We have agreed with the CEC and the county pharmacists that going forward they should not receive excess stocks from KEMSA that they don't need. Drugs must be distributed to points that are needed by the public. There are challenges in management of expired drugs. This is a problem that we are facing, and we have to solve the problem within counties and also KEMSA, making sure that the drugs that KEMSA supply to our facilities must have a lead time of a minimum of at least 6 months to expiry, so that whenever counties receive, they don't run into the losses of stocking drugs that then does not add value to the county. I think with digitization, it will greatly improve services, and we are encouraging the county government of Trans Nzoia, the county assembly, to make sure resources are allocated towards that function because it has a direct benefit in terms of improving our facilities. Buna enchire ya moyo kwene kia buna abasai banyare ko bakwenyorera emeremo bono nigo serikali ya county ya Kitui seyo mugavana Julius Mulambe yanyare ko begochaka omorobelio bene bo kwene kia buna abasai banyare ko bakonyora amagerio yekerero wetera ase chinchira chekerero eli banyare ko bakwirigeria emeremo wetera ase chinchira yekichi ditali okona amone chinyumba chobora lia nigo Julius biganyare ko bagoteba buna abasai ase myake menge yanyare ko wetani ko banyare ko bagutigwa magega asebo igone serikali ye county era chikoboge kwene kiabuna yanyare ko bagikoba abasairi bagalia bene elinde banyare ko bakwegenderia sobogi mabwa bwakari tuko gwetera konyora amaigerio obunaya. Now, this competition should be a platform for you to shine, innovate, and turn your dreams into reality. Our role is to guide and mentor you, and I am confident that your ideas will not only benefit you, but also play a pivotal role
in the economic transformation of our county and country. We are talking about linking young people with opportunities, but not just young people, but we are linking organizations and institutions that are interested in being part of the transformation that we need in this country so much, of empowering young people and giving them opportunities to this program. Omwancho murigeria na mangetwa kwaliganitie kurubaga kete wikira chinga kibune chinanini no gosemelenga kwanyara koba okwemanya gwesemia buna anyarire kobaga gwate kambia mona singincho yabasaki baitu bamwana maya ase okwebusura na kwene kibuna mwanyara koba muko yareta buna libo elimo twanyara koba to gusanga mono mwanchwa omurigeria linyora merobali yaito nabo igo kwanyara koba ko yebwate yamo ase yamo gwetera ase mitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital nabo gwetera ase nsamelia YouTube Ndizi TV News ulinyara koba kwena kingeliogi nechibiche chagochira senchira yobo ikaranika koro kwa bigali nyanchamilitire ngoro kwa Josephat Amisi na kuganirie o borigelio buya bwemerobelio imegeta seni Ndizi TV.